Vrijeme je da opet zaigramo fudbal. Goal scorer in the history of the Champions League. You are watching possibly the greatest footballer ever at the absolute peak of his power. Ane! Boga meni. Joj ne, jebem ti matere. Nemo jako, Franja, molim te. Znači, katastrofa. Ujebote. Nemoj kurc. A Buras kad je ono 20 kuna Lidl jebote. Vidite kaj jačina radi, Toliko sam jak da sam ju ubio. Toliko sam jak, I neke 20 kuna Lidl jebote. Kao neki. Ne! No, znači me košta to ove dvorane, Ujebite ga. ali samo ovako, op! To što znam koja će osoba najviše plakat od smijeha na to, Bravo, igru najavljujemo. Čekaj, debilu. Ajde igru najavi. Znači, Ukrava pred porod jebote. Znači, igramo jednu igru. Prvi do 20 pobjednik, imamo svi 10 šuteva, ali ne smije prije crte past lopta. Znači mora preko crte u gol ići. Ako padne prije crte minus 1 bod, ako fulamo cijeli gol minus 2. Ako padne iza crte 1 bod, ako pogodimo rašlje 4 boda, greda je 3 boda i stativa je 2. Ajmo. Rock, paper, scissors, shoot. 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 Jebe ti chemistry, je! Kak ti je sve jedno? Gol. Jedan bol. Jedan. Jo. O, ne. Jesi to ralje? Jes. Jebem. Evo ga. Bravo, majstor. Evo minus 2, 1. I opet prije crte. Franjo, ono prečku. Dobro je. Ne. Kurči. Sad je koncentriran. O ne! Franja, kako si me sjebao. Ček, ono Evo. Možeš mu kroz noge preko glave i to, znaš. Samo da mu je ono lagano, ne sad Bog te ubit ga i ne znam kaj. Dobro. Znači ja stojim tu, kužiš, Dobro. ja sad stojim ovdje, ovako na primjer. Malo ćemo tu, ovako sad malo ćeš kameru još. Dobro. Ja ovako stojim i ti sad meni od ozada, ne znam, baciš ju tu. I ja sad moram odmah narihtat si drap. Nema iz prve, nema dodira ni ništa. Aha, znači frsač kao. Da, dum, odmah, kao mode tu moraš. Jo, kako će ovo biti? Kako će letit lopte? Ovo. Bez snimanja. Ajde. Jebem ti mat. Jebem. Pucat će te vas dvoje. Neumorni Vukarelić sprema se za jedan veoma precizan šut. Gleda loptu. Priprema se. I Hrvoje to branio. Svaka čast. Bravo, Franjo. 1 na 1 do 5. Na mali gol. 1 na 1. Daj Bog te, ja nemam tehniku za primiti ovu flašu s rukom. Pa dobro, jedan protiv druga, ovaj baci za leđa i kaj? Ubit ćemo se jebote. Jebote do 5! Neću. Dajmo ono da još ti imaš za Lewandowski vaj. Da imaš za video. Zašto? Molim? Stvarno volim kada ti tako ekstremno dobro i ekstravagantno pišeš ljudsku scenu, povijest i sve to. A ovako sam sam.
redatelj i scenarista puno znanstvenih filmova. Jeba ga. Ma vidi auto, jebote. Jo, iko od vas ikad dobio ovakav feeling? Hodate cestom i vidite neku osobu i ta osoba vas podsjeti izgledom na jednu drugu osobu s kojom više niste u kontaktu ili nešto slično. I onda samo odjednom ruka vam se skroz onak naježi i sjetite se svih uspomena. I onda nešto sanjate i sanjate tu osobu. I onda opet stalno, na primjer, čujete da neko govori ime te osobe. I tako sve vas nekako vraća i sanjate, vidite. Ko da vam nekakav znak govori, ko da neko hoće reći da nešto trebate napraviti. Sjeban osjećaj. Neko obavještenje, uglavnom. Radionica je na pola gotova. U prošlom videu smo napravili, farbali ovo i sad sam još prošao drugi put, tako da sad jedino ostalo postavljanje unutra ovih stvari što treba i slično. A sad ja prvo moram ovako malo, to, tako lomi ga. Uglavnom trebam vam pokazati šta meni uopće treba i trebam pokazati šta uopće treba nam dalje za serijal kao. Tako da, sad uključim snimanje. Trebam prvo na Njuškavu otići i na Njuškavu naći prvo što nam treba. Treba nam, kako se zove jebote, trimer. Nemojte ni pitat Trimer nam treba, kako da to napiše, trimer, motorni trimer, morijačio trimer motor ću napisati. Znači, da dam neki sneak peek kao, ovo tu bi ja trebao staviti na nešto, dobro ne znam je ovo baš ovo tu, ali treba bi staviti na nešto i onda bi to trebalo dobiti neku određenu brzinu. Šta to? Ne smijem reći. Zašto? Ne smijem reći. Koliko će ići? Ne smijem reći. Tek kad dođe. Tako da to trebamo staviti, ali trebaju nam samo stolovi, radionica, ne znam sam gledao ovo. Sad će izbaciti nešto. Super, sam malo. Ovo tu. Znači nešto slično tome mi treba, samo ja to moram, to ja radim sam. Znači, idući video koji će biti o radionici će biti o tome, ja najvjerojatnije ću ići do dede koji živi skroz na drugom kraju, ne grada, nego u drugom gradu. I tamo kod njega bi trebalo i početi to napraviti. Ovo moram uzeti mjere, pa onda to sve moram nekako iskombinirati. Ali to je to uglavnom. Znači to kad iskombiniram, to bi bilo negdje kraj toga. Ne znam šta ćemo napraviti s onim stavkom za kameru, to ne znam kako da to nabavim. Ili doslovno od ovog tu mogu svjetlo uzeti i to staviti, ali mi opet tu treba svjetlo neko. A ja sam šef ovdje, kao kući se, kao živi u kući staraca, kao starac je izašao iz kuće pa kao on snima video, znaš, kao njegova kuća. Brate. Ali da, to bi bilo obavještenje, sad imam neko posao zabavit, pa da se čujemo kasnije, ili ću ovdje završiti video.